Vidiš ovako ja uljevam ulje, vidiš? Uljevam ulje. A je vidiš ovu tavu, šta je u tavi? Ulje, vatra. Onda ja ovo stavim tamo. To nema veze. I sada stavim ovo, viš? Tipice, ovo, rajčicu. Sad se to prži. Dvije maslinice. Razumiješ? To. Ovo je mango koji oni mene daju stari mango, a ja volim dobar mango. Cigaretu sklanjamo. Eto, sad smo tu. Sada ovdje, što moramo staviti? Salata. Vidiš salata kakva je? Salata je, pa, uzmi masline, 2 kapara, bez pardona snimaj. Evo ćemo snimiti, pa ćemo ovo staviti na televiziju. Boje ruka. To. To je to. Sada ja ovo miješam. Vidi onaj mala vidica drvena. Ovdje ti stoji sve ovo ovako. Evo sad ćemo sad vedeti. Daj mi onda